أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan ng mga kami Islam, bihayaon tumagna na kami na isab sin hadis si karwa dahil haamuin arbaun an-nawawiyah. So alhamdulillah, biyasin ari mga palangwan hakam Islam amuin masiin so biban baya. Amuin manay hubi ha programa sing kami hani Daud Islam. Ang yana sing kami Al-Quran wa Sunnah, amuin kabiyaksahan pagkakitaan sing kamo diha long tabiya sin waktu ini adlaw alwa adum hammi siban sin adlaw sabto long tapwasin asar abaya-baya mga saglim diha mo adlaw sin sabto biya sin adlaw ini. So alhamdulillah mga panahon hakam Islam in kami bakas namo nakyatagnaan dahil haamoy in sa basing ko kalasahan arbaunan nawawi ang hadisul awal na lilaysin kami sa narakay-ray alhamdulillah sin magkulang maglabi mga lawang ta 2 episode katuwa na inamoy tungkol sa neto. So alhamdulillah bihayaon lumaton na kami maun pa amon hadis si karwa sin arbaunan nawawi di haamoy hadis demikian kariwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal basahun ko in hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala lilayon siguro to kalasahan in makna niya word for word biang kakwana ang pagkitat mawa ding mga kapaidahan biya da sinamuin lang takabiyaksahan na hinangta sinamoy panagnaan. Jari niya mga palangguan hakam Islam mamuin masi-masiin baya daw tabiat mga gumawa dumawhat sin ilmo pangadjian dahil Allah subhanahu wa ta'ala amuin magkabasa sin kami diha ini hatapat bulya ini bali lang ta in hadis ini nabilang ni pagtawag katon hadis sa Jibril hadis ini takahaba-haba sarta mataod maudo makawa tariha ini sebab nalilay rin di in mataod mga parkala padihalan sinakama Islam. So di ini makawa talong ta dilayon ataw kanda kay rayon halingkod magkaminsanda. So ipagbakan na to long ta mga makarwa makaupat katuan insyaallah masuk pamabiyan mga long ta tumawas umawain among nilayan dahil mga paida amoy kabay ta mga sila amoyin maparuka amon ilmu hadis sarta amoy nagdihil long tabi mga nilayan marayaw tungod hadis ini biya na long takandaha ang Imam Nawawi. Sa manjari basahon ko in hadis muna sarta dila yung kato siguro to karasahan biya kana Sheikh Zakaria Muhammad. Hadis si karwa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا الرجل شديد بياض الثياب وشديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه
Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taradal hufatal uratal 'alata riya'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. So alhamdulillah katuan amo yadtuin katihawaan sin hadis. Amo intiyawag nila hadis Jibril alaihi salam. So biya ang katuan mabaya kami rumungog bengkay mo sinamuin lang ta pagpatarang sin makna sa da maksud sinamuin hadis na sapot. Sawa habit hadis na wasadahay lunet mo. Panjapandan panjatuhu maskor. Hindi na sinabi in hadis mahaba sumagawa yariri nahimpun katang in amoy mapatot batukon sinambuk-hambuk din katut taniyo at supaya tumarang in kataan-taan mapatot na to hitunay ring mga di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sigo daing kaaunan niya ibada kalbiya atawa ibada qawliya atawa ibada fi'liya ini yarini dihay ni nahimpun katantan alhamdulillah. In hadis riwayat damikian ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an inagi niya long niya atatkala yaon kami naglilingkod-lingkod sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw magtuilong niya awon nakahuwa hambuk kusog maun pa pinipiyag pupunpunan namo inusog yaon lando tuod laong niya maputi in pangampo niya panamong niya lando maputi sarta lando maagmok in buhok niya at niya maagmok maitom in asalan niya sarta laong niya wayroon kakitaan doon hausog yaon bakkas in siyabi mga labay ding hapagtulak-tulakan at tawawi ding hapagtulak-tulakan sabab sin in badyo niya lando masawa maputi wayroon siya kaya lumian damikyan in buhok niya wayroon sabya mga kiyabakunbunan maagngok in buhok niya manjarilaw niya doon hayaon wayroon makakilatan ni hambok din kamo naman jari mahulilong niya pagdatong niya maon nakaabot na maon paamiin biyag pupunpunan na mo magtuwi siya lang niya limingkod ampa niya piya ini tungod in tuhod niya patungod sin tuhod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa niya biyutang in 25 niya pataas sin paa niya at niya di hababa taas sin paa doon hayaon lang niya nang asubo siya magtuwi, timag siya, lang nga, ya Muhammad, baita kuno ako ang uno in Islam. In sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang nga in Islam, amo na, in muna magnaik saksi, wayroon tuhan mapatut pagtag-ipunan, amo rin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in hi Muhammad, daak, iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya long niya, subay niya mapatindog in sambahayang. Ikatu niya, subay siya magjakat. Ikaupat niya, subay siya mamuasa habulan Ramadan. In hikalima niya, subay siya amoy in magnaik haji, bang siya makakaos. Manjari, nangasubo na isa, in agisi namin niya, tubunal kaulong niya. Naman jari long sin Umar ibn al-Khattab, lando kami na ajaib. Ubos siya na nga subo, manjari ubos mani sa jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubo niya,
magtuwi siya imian law niya bunalkaw. In sa kaulawla, in siya sal kaingatan niya, inamin jawab ito. Biha. Naman jari, nangasunay sab siya, puno lang niya yung pag-ianon pag-iman. Na lang niya, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-ianon lang niya pag-iman, mamarat saya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala muna. Di karuan niya, mamarat saya kau ha mga malaikat, in hikatu niya, mamarat saya kau pa kitab, amin mga kitab, ini daing hatuhan Rabbul Alamin, in sumuno kaniya, mamarat saya sin mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mamarat saya sin adlaw akhirat, in kahinapusan niya mamarat saya sin untong marayaw iwan sin untong mangi. Amo yan to. Naman jari uos man to long niya sadakta bunal kaw. Doon hayaon baita ikon ako long niya manguling pagyanong ihsan. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya pagyanong ihsan, amin magtag-ipon kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin sa kaulaw nakikita mo siya. Bang sa upama in siya ba't mo kakitaan, ba't way to dapat kakitaan sing kita rin di hadun niya intuhan Rabbul Alamin, na in mukar na mulong niya, in ikaw kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na giyanapan niya na sablang ni bunal kaw, baita ikuno akulong niya bang uno in amin waktu. Pag yanong waktu ron ay nga mo na adlaw, kiyaman. Uno lang niya yung pag yanong waktu. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajawab niya, laong niya, ini, di laong niya, lawi, makalawi in ingat, sinamoy in iya subo, daing hanang nga subo. At inya lawi in pangingat, sin nga subo, daing hamin iya subo. At inya doon haon timarang na tuod sin, indeng hapangasubo niya panagdaan pahikaro pahikatu ini ito kaya ingatan niya asal amo ito na manjari giyanapan niya na isablong niya ini bandi nga puno long niya kako in mga alamat sinamin adlaw kiamat amo na yung pagyaron tayo sa diha na along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga alamat sin kiamat amoin hipag-anak sin ini habok babae magtubihan in uno niya amin ibutang ta amoy in nakura niya mahinang niya kuan amoy taga milik ka niya amoy dumaak ka niya uno na magtubihan sarta lang ni kakitaan mo in mga tao amoy in ini pulang kabos magtubihan sabab wayroon panamong nila way misan taumpa nila bihan sumakawa, hasusungon dumatunglong ni mga sila ini na mag-apas-apas bihan, magpatindog si mga biyangon, dahil mga waywihan, at inin maksudun hay nga, may mga taugin ba, yato sila karimbahan, bukod sila along daira, sumagawa, dumatong hasusungon, sila na ini in magkarayahan, at ini amo na ini makatayong bawaw bihan. Dahil mga yato kung nitulong ta, biya mga ini bago kato habi-hato yung kahalan iba niya to kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta biya baita niya sal jumato yung mga bihato watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas aun da waktu papagsubli-sublihon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kahalan si manusia sabab siya in na magbabaya sin uno-uno pakaradyaan kataan amuyad to mga katawtay manghuran haa ka na Islam na ini pagubos lang sin Umar minig na inyad to inamin tauyad to dahil doon halawman nila minig pagubos lang niya inakubiya mga timang kiring na pakikibya sa pantun biya mga humalihali magtuwihan na ako na lang niya iniyalop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paimyanin Rasul ya Umar kaingatan mo lang nilang isuy nga subuyat to inari sin Umar ibn al-Khattab Allahu wa Rasuluhu a'lam Allahu Ta'ala ra'im makaingat bang isiyuyad to iban sin daak niya manin Rasul sallallahu alaihi wasallam inari sin Rasul qal
innahu Jibrilu at atakum yuallimukum dinakum. In siya yadto Jibril, di matong siya marikanyo nang hindo kanyo sin pag-akamanyo. At in sa kaulawla, in katiwusan sinamin hadis na sabot kento katan, yaon in pag-iyanon akamasing kita niyo. Amo yaon katan. In sa kaulawla, subay na to ini, di inilipas. Subay na to ini katan, kapag budirayahan, ingaton sing kita, manahod maaslag, mapatut doon haon, subay in tiap-tiap hamuk Muslim, amin kaingatan niya inini sa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya masampo na in ka-Islam niya, masampo na in pag-iman niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. So alhamdulillah, tinakatuan inamon hadis ini sa hawa-hawa na nilay sa mga lawta dihay kan kuan sa Imam Nawawi. Dihay ni sa kaulawla sampai sa mga ulama kayunan bilang nilalaw na hadis ini hadisun azimun jiddan. Na Hadis law na biya mga sanagud-lagko in pakarajaan di haluman ini sa may tati namatbat in palihalan si pag-agama. May ta siya bilang long na hadis azimun jiddan sa kaulang malaggo in hadis ini. Bukod malaggo wat daw tabi mga mahawa tuod sa opay sa mahawa din ganyan katwa ng mga hadis. So may pagyan din di atin malaggo in nasabbot di haluman ni ini. May ta yastamilu ala syarhid dini kulli. Sebab di hadis ini nalangkum niya in syarahan sin katibukan sin pag-agama. Di hay ni katan nalilay. May ta pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to sa batikatwa na muminig na intaon na nga suwerto kanya. Minig na yan uwas man to na nga suwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nga suwa simparkala katanya to ambos minig na siya pag-ig niya nung sinabi sallallahu alaihi wasallam hala Jibril atakum yuallimukum dinakum. Inyat tulong na hi Jibril di matumari kaniyo nang hindo kaniyo sin pag-araman niyo. Mapuas niya piya nga sumo iparkala na sabot niya katan diagnaan niya sumo niya bang unin Islam, sumuno unin iman, sumuno rin sa unin ihsan, sampai magtupahinapusan pangasumo niya. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam inyag tulong na hi Jibril di matong marikan niyo nang hindo kaniyo sin pag-araman niyo. Isa kaulaw-ula katon bang tabi ang mga lawta bandingon sa ata lilingon inamoy hadis na sabutin ni atin niya nasapot katan niya to piya nga sumusin Jibril ay salamon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in katibuusan sin pag-arama lawta arama Islam. Ang kanana bilang sa rin mga salagulag lawta hadis karena di na pun kataan in panghindo paliharan sin pag-arama. So may ito katuan lang tayo mga lang tabi ng nangasabot sin mga ulama patungkol sin hadis ini. So alhamdulillah di hali katuan mari kita muna lang tapagkain nasabot din nilang ta pangasuho niya pangalangnaan akhbirni anil Islam. Ya Muhammad baitaan ko kako bang uno in pagtagon agama Islam. Hati niya panagna ni katuan lambangan sin agama. Itungod sin paliharan sin Islam. So riyan ni katuan di mga maba kami dumubing kay mo bang uno in biya mga to dilayan patungkol sin pagtagon Islam amuin biya nga sumusin Jibril salamon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sada diurumog sing kasahabatan yon hakatilibot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaula-ula kasupaya bang aon mga sumuko no waktu kaniyo ya kamo kasahabatan ko apaliharan sin Islam inhijawab niyo biya na sin jawab ko hamin na nga sumuka ko kain na yaon damit yan kita isab laong tabilang tagapanghati man yung tungod pag-agama bang aon din ang mga mano siya magmaksod, mga sumukaton nyo, ipalilay ba kung agama Islam, suway kita rin nyo, dahil hajawab, si Nabi alaihissalatu wassalam, kaya nga sumukan niya, aman Jibril alaihissalam. Amay ito katuan ha, so biyayawon, maba na mo biya mga dunguhon, bang uno naman daw tayo maksod si namin, siyabot si Nabi Muhammad sallallahu bilang jawab ha Jibril alaihissalam, amin imiyan sa Islam, an tashhada an la ilaha illallah, sampai pahinapusan na sabot niya mong rukun sin agama Islam, sampai inagisin Jibril sadakta hati ng matan kaw ya Muhammad correct na tuod amo yan turin pagnaon Islam. Na muna hari ko pa makuha ninyo ito amin na siyabot mo yan to sa tungod pa amin na parkala biya na sinarita kain na ito in tungod sin hadis ini
long ta malago siya. Nasabot mo kain na inamin kalaguan niya may ta pasalyari na himpun di katantan in pag-iyanon pag-agama. So sa kaula-ula in hadis ini bang tabiya mga mumuson biha namin hasupaya malukay ta tumarang kato mamumustain namin hadis ini paupat perkala in piyag disarando na ini. Kaysa niya ka Islam karuan niya pag-iman katu niya ihsan inhi kalimat ay kaupat niya amun pag-iyanon ini kada. Oh. So halom sinupat ini mare bahawak tu bihaw ni amurin ang booking ni masabot ta amin ini tungod paparkala sinamin Islam muna biada mo kain eto. Sumawa hari pa kita magakadto mataod ding ha mga kapaigdahan mabaya tahi ini ipasampay pa mga katawtay mahuranta tungod sa mga kapaigdahan makawa ta hindi kapaigdahan lang ta biya mga ini tarbawi magtarbiya sin Islam at tungod sin parkala di madyato halaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin mga sila tempo na kaunayan at supaya maliling sin mga katawtay manguran bang uno isab imbiya mga kahalan hawak to na to isabin uno on ba to mga inikita ta biya sin namin aturan sin Rasul at tungod sin biya mga pagpaingat ha mga uno niya pagka in Jibril union kanila nang hidok sim pag-agama uno isablong niya in namin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa mga kasahabatan niya muna lang niya ron hayaon ini lando kakunahan sing kita tungod pa pinparkala pagka tarbiya in namin hadis ini makawa doon hay ning kapaidahan dakula tungod pa amin piatar lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam muna inamin martabat sin pag-agama marunay niya tiniaon martaba aon lambang niya pakanya dahil haka Islam maun pa ini iman maun pa ini ihsan sambil madto pa amin kada naman jari long niya makawa tarunay ni muna amin tungod pa amin pagdatong si Jibril alayhi salatu wassalam asal in Rasul piyupon niya yung mga kasahabatan niya yaon sila biya na sinagilong niya bainama nahnu julusun inda Rasulillah. So in sila to nagmumudara sa atin na nainumpong sila. Nainumpong sila aun mudara sa nila. Aun tadaros doon hawak to yan to. Di murong sila. Di murong sila sallallahu alaihi wasallam. Mantubiya. Natin niya pag ano long niya mujala sa tun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Oh, biya. Li ta'limihim wa inatihim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in pag-uno niya. Pag palut niya ha mga ini kasahabatan niya. Amin hipananam niya ha mga kasahabatan niya in siya wayroon nagbidda iban si mga sila at tungod si parkala doon hadya nagbidda sila at tungod sinamin in siya dia aksin ng Allah subhanahu wa ta'ala amwad to so doon ay makawa ta in tungod paparkala amin diara sing Rasul sallallahu alaihi wasallam amwad to in halgaan na to dakula piha sabab sa milbiyeta sing Rasul kato tanyo katantan innama ana basharun mithlukum yuha ilayya mo nagpagbidaan na to inako pero kanakuha so magawa in ako biada kaniyo mamusa na biada kaniyo so imana ni in katansin hinangon ko ini kako ipasampay ko kaniyo in biya sinihinang ko bang niyo isabi ni singuran na in pahala hiril sintuan biya na siniril kako sibo biya so muna roon amin paglut sin Rasul ang mga kasahabatan niya hamok dakula biya mga nahinang si mga silang kana ahon yung mga kasahabatan di sila mabaya butasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad misan amin ahon kuan biha gimatuha timpusin kisa naaunin kahinapusan na sinokto si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Umar di mo kuan biha sinamin kasusahan niya ri siya kumahaka din Rasul mga mapatay biha uno yan to pasal sinamin Lut ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bihat inlasa awan sinamin awon niya pari matay di niya matay nalawa ni Rasul barong kanila pasal muna wala nila tukiana naman kamin pag-ipat si maas nila kanila biya si pag-ipat si Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah pasal inyo panghindo dahil hatuhan Rabbul Alamin inamin diara si Rasul sallallahu alaihi wasallam so muna biya ba itaid ko asal long niya ini inna buistu liutammima makarim al-akhlaq inako diaksin Allah taala mag sampurna sin adat sa reyo-reyo sin akhlak sa reyo-reyo in Rasul haway pa siya naraksin Allah taala asalin akhlak niya pamumukuhan adat na siya
naman jari kaya napan pa sinamin piyang hinusin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang na siya nabi amin suway ma-apply sin umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yan to kaisa niya. Ikaruan niya maaw nin pagyan at ta'aruf bayna sahaba radiyallahu anhu biha li ta'arafu Amatin maksud. amatin maksud niya sabab inna akramakum indallahi atqakum. So bindakan kanyo supaya maon kanyo yung pagsumad niya yung pagkila-kilahi sabab doon haon tumubo yung pagkasilasa dahil kapag kasilasa tumubuin Pagtaaruf ka to. pagtaaruf tumubo yung pagdini tulong tawang Tulong tabang. ampa yung pagtulong tawang si mga sila na Iba tao si na pagkandol-yandol ka tuwan. Masya Kasi Allah. nang magkilahi na sila. Masya Allah di ka singuran Di kasi mura. sa bangtan ni singuran maaw niya to Mao din siya. maaw ni Sabi sila sa meron sa pagkatuan, suntuan ta sila. suntuan Suntuan ta sila. Kanina binamaita, fa'alay kung bisunnati. na amo na Masunnati al-khulafa'i rashidin. Habiyay Sila ni suntuan. sadya, bang tabi mga makuan, amin long ta in kita, nagmamartabat hadi in na panghati sinambuk tayo manghudta, bukon ta amin tinidihilan magtuy sinmangi, magsukol na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, timayma na siya, sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabangaon ko lang din doon na, inut-inut, hinihil ka niya magtubihan, kalu-kalu mabiya na singkatan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, hambok din ang mga paid na kawakan taring haamuin hadis ini. Ikato niya lang niya, amuin ini tungod paparkala, sinaminta uri matong yaon, amin na ajaib sa milin Umar ibn al-Khattab, Radiyallahu anhu. bihan, di matong nasa jalong niya, namutatakan na jalong simbahasa, magtubihan, Nano ito yan yun kaniya? no, pagkita nila matuwi, ibang pangampok, maputi da kuman bihan, ibang si buhok niya, at niya maagmok da kuman, mayroon lumi-lumi. Tapos kaya matagumtong daw na atin nakalaloy ito si buhok. Namo na. Naaning kalima safar pag yanon yan, pag tulak-tulak, ini kakilahan mo magtuwi, on bakkas doon kaniya. Ang bakkas. On bakkas. Sini siya, musafir siya. Musafir siya. Bakas siya nakapapanaw bihan, lang si mga kita makatudbihan, mga panaw rin nga malayo. Lang niya pagdatong kakitaan mo, biya lamang-lamangan niya Lamang-lamangan. panamong natuwihan. Nampay niya ito, malano. Malano. Masya Sa Allah. magbabasa biyang katon, meron na haggard in the Na, amo na. Pasasin, Biya yaw in bahon mo. na, Oo. yan to. Na, bihan. Na hikaupat niya lang niya, inamindahanan si pagdatong sinwahi. Anna min turuqil wahi an yatamassala al malaku bi surati rajulin. Bayukan limun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamukin din nga mga wahi o tawa aturan si pagmaugsin wahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam in Jibril alaihi salatu wasallam magpasalo pa siya. Amin mag-aluptod siya, inlupa niya, amin lupa siya. Bihan. In Jibril alaihi salatu wasallam nakapag-alup iban si Rasul, amin lupa niya tuod, in siya malaikat. Malaikat ko. Amo na in pag naugsin panagnaan ayat Iqra. Magtubihan. Amin kita niya to din namin surah si Jibril alaihi salatu wasallam. Pagkakita ni Haayan ka ko. Amin abutan in ayan nito, itaas. Taas si Jibril alaihi salatu Sa wasallam. waktu katuan, magdatumbong ka niya, lupa lang tabi na busang bukusong. Diya na kato siya. Yan to hambo. Ikaruan niya, biya lang niya amin magting hadya magtubihan. Amating masakit to. Amin magtingin namin pangdungog niya magtubihan. Santa, amin sumud na magtuin namin biya panghati ka niya. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, amot tulongin mabugat din nga kataan. Iba masakit din nga kataan. Diya lang namin, pagtingan niya ang kato. Pagtingan, Misrul Jaras lang. Mr. Jaras. Misrul Jaras. Nang kanalong si mga kasahabat na magnumatong harasul imbihating kahalan, misanin sila, amoy lang niya makasandig yung Rasul pamaran nila, di nila marahin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibukan. Sinamin ni Wahi. Kapabilin wahi magturumong ka na. Tumurun para At naman tawag ginisan sinturok katuan. Ayan, sinamon pag turun sin wahi mong kaniya. Tama na. Nabi ay hayat dobe sin ini. Nabi Jibril meon kaniya mismo. Halo pa lang tabi at mga usok. Wait. Na manjari muna ini deng ha mga makawa ta kapaigdahan tungod pa amin pagtarbiya atawat lang pagpasampay sin agama, pagpasampay sin panghindo sin agama. Manjari lang niya siyara yadto inamin laway ring ha pangasu. Bisual wal jawab. Aun doon sual iban jawab. Manjari in mga subu yadto labi in panghati ring sin yasu. Magkadyan.
makajari ito. Siyara ito. Bukod ito, binibiya mga panukas. Bukod panukas. Oh, aw na isa bang sa pa may maksud niya to panukas sa mas hindi man Ako na biado ka to. Oh, sa maksud niya magpaingat, magtubihan, marayaw hilaway ring amin pagkasunod. Damikian makajari ka to natin yung mga sumo, inta o simpar kaya ingatan niya. Oh. Saon maksud niya kung kan gusto mong manukas. Bukod sa Sa maksud niya magpaingat. Magpaingat. Supaya nakarong na doon, makaingat si panghindo sa Amo na makahampit din ang mga ilmo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo ito. Atin niya harus bihani namin hambuk manusia matuwihan mga subo amin hati-hatihan niya. Asupaya magpaid da indo ka indeng kaniya. Dahil mga ilmo yan tuwihan. Bunalong niya, namin asalan, sin mga subo, amin taway panghati. Way panghati. Amo tinasalan niya. Sa pwede ba Sa sumagawa, namin tungod paparkala paghindo, tungod paparkala pagpasampay, banjari intao, lawi in makaingat, amin mga suha amin. Inshallah. Ini kulang namin panghati. So alhamdulillah katon nilang taring mga kaluaran sinani. Atin na oning maparkala kaya hati antay panghati tamok parkala biadahay ni. Biasa ini katon ni panghati ta laom ta in manjari hadya mga sumo amon tao di makaingat sin parkala uno-uno na asumuhon niya kaya sumuhon niya tao makaingat kaya sin parmasyon Allah Ta'ala pas alu ahlan tikr in kuntum la ta'lamun ay pangasumo ka mo tao makaingat sin parkala uno na di niyo kaingatan dihay ni sab atin na mahinang biya dalil sin makajari minsan yung kita kaingatan tayo parkala yun mga sumo kita tao minsan palaw ta parkala kaya ingatan na. Damikian minsan palaw talabi panghad ka rin kaniya. Amo na masubok. Karena panghindo ito ka to. Panghindo. Asupaya. Hindi na kapaidan sinamin hadis. Hadis ini bihan. Namun na long si Rasul on sa badis niya long niya ini as-su'al miftahul ilm. Miftahul ilm. Atin niya doon maukap in pangadji in pangingat ding among pangaso. Amo yan sa akin. Atin niya lahat to. Naamo yan. Naman jari long niya doon hamin pagkala sin hadis ini. Doon hay ni timag na in lawi mahal ka ding hakatan tungod paparkala sin hadis ini. Sabab doon hay ni amoy ini marayaw in pagpatarang sinamin kahalan sinamin usulan sinaram. Dahil amin tiyagnaan sin pangasubo sin Jibril alayhi salatu wassalam Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Na doon ay ni tungod paparkala sinamin ini jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dong niya al-Islam an ta'budallah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Amoy magnaik saksi ikaw sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala sarta magnaik saksi ikaw ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya ipon sarta daak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo ato yung suwedi maig halong sin pangannalta sa kaino yaunin pangannalta mana niya in kitabati yaunin pangannalta to suwedi tuloy maig sabab muna bangyan tuloy maig halom simpanganal mo, ini kau nag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutok, at tinaway uno. At niya uno kakitaan mo yung kataan-taan bihan, uno na sumud palam simpanganal mo, suwayra makaliw inamin shahada tayo bagyan mo. Halom sindaghal mo, doon siya maghula-ula, halom sindaghal. Di man jari kalamukayan sindukay. Bihan. Parkala, rabi na parkala dunya. Bihan. Na, amo ini sa bablong niya, indua ini, amo hindi siya manjari magbutas in shahadatain. At talazum bayna shahadatain. Bihan, di al-hukum fala tasihhu ihdahuma dunal ukhra. Di siya manjari magbutas, suway inya undu-undu. Di tayo maun sinallahu ta'ala, inamoy ini uno-uno pakaladyan bang bukon sila yaon nag-uno. Bukon sila nagkakamba. Nabubutok karwarwa biya. Sabi mo na may ta. In Rasul, amoy nahinang pansabawan sin amin ini kaingatan tayong tuhan rabulalan. Sarta in Rasul, amoy nagpahati ka to sin mapatut na hinangon. Nagpatarang ka to. Biyadi inin hikakila ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadi inin hikatay masin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya insuluhan. Nagpatarang sin kataan hihinangon na to
iwan sin amin mapatot na to hinangon hapag-agamas. Diha. Namat tin subay diet to ini manjari lupahon sin ini manusia. At ini hambuk ini ring mga kalapiahan si pagyanon syahadatain. Syahadatain amuin doon siya haamuin parkala sa kainuyon kay min panganal. Sa kainuyon kay min panganal subay di ini makawa din doon sabihin inamin syahadatain. Biha. Naman jari mapuas din kaniya amo na yung sala. Sala. Sambahayang. In sambahayang dihilan kaurunhan ini makalima hangkarum hangkaadlaw. Makalima hangkarum hangkaadlaw. In ikaw amo na sin pagyanon lang niya magbaho kita sin pag-iman ta. Dahil timinggil kita ring hamok ini waktu magtupahambok waktu. Amin hasupaya in amuin hinang sing kita amuin pagyan wayron pagtag-ipunan kurat dugaing malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala iwanin ni Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwanin siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipakita mo inamuin matan pagsahada mo yan to doon na sambayang niya itunay mo sampai in Rasul nagbayta ka tanimang biya dining kali mong hinangkan niya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu biya sing kita niyo kako pag sambayang. Amo yan. Amo ning pagyanong sala dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in sambahayang yan diagdagan mo atawa pindahan mo atawa giyanapan mo inyan tuan di matag sambahayang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukon bihat tu inamindaakan sin Allah sallallahu alaihi wasallam. Imana neri matay main syahadatain. Bang makawa din haamuin yang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ito. As-sala. Sumunod kaniya. Az-zakat. Amo nain pag-zakat. Dahil nga mga alta. Sumagawa in alta aun biyaway takato in timbangan. Kung mapatot siya jakatan. Iwan pila in jakat. Biyaway takato. Yaunin nisab, yaunin haul. Suway siya mabot ang katahon doon kay ni alta mo yaon. Uus bang siya mabot inami ini gantaan niya wihan mapatot siya jakatan pa ko magjakat. Bang di mabot inami ni tungod pa amin jakatan niya on wayron na jakatan. Ingkatan aturan naon biyaway ta kato jakat sin alta, jakat sin bay, jakat sin ini kapanyak-panyapan mo bihan, jakat sin tianum mo, jakat sin lupa mo ingkatan ta. Jakat si mga pag-uusahan mo bihan mga sasakatan biya mga biyahe jeep yaon biya mga biyahe lansa yaon biya katantan aon yan jakat niya at niya biya sin mga mamikaw sasakatan yaon long tabi mga ini jeep yaon kaya pa bang pagbiyahihan mo amo rin jakatan mo panagnan dito haamuin pagbi mo sin ini jeep yaon magtunawang siya kaya jakatan na imbaran sin jeep pero na jakat. Kaso magaway mausahan niya, ang siya mautang katahon, ang pamiyabot doon yung sukuran niya, haamin aun nisab niya, salta miyabot siyang katahon, ang pamiyabot inaming gantaan niya ito, aun na jakat niya. Amo na yung 2.5% kawaan mo rin mga nausahan. Amo yan ito. Amon sin katuan na tayo on kay mo, halaw mas sinang katahon, natipon mo siya. Dahil usahasin namin. Dahil usahasin namin. Ini, buwan ito. At ang mga building, pagpasok kayan being, namikya. Amo rin ini patindog mo sin building ito at ini subay siya malano. Jakatan mo yung mga alta mo ito kata pag-usad ang patindog building. Di na ko magjakat sin building. Di na. Sa amin mausahan si building. Amin mausahan sin building yun. Wang siya miyabot kasukuran. Biya-biyan hadjahad to katanta. Biya. Natungod di sa blang pa mga tiyano. In tiyano yan bang siya tiyano mo tahana-hana siya timubo, bukod na ka mga nagbubo, nagjaga, nagkatanta, na inyan, wayron na ko. Ini hangkuan siya, ini uso. At inya 10% sinaminuno. Inamin kuan ito. 10% ka? Tinaw. 10% din habang ng harvest? Din kami na-harvest mo yun. Sa impagkuan ng every, kau mag-harvest. Tiap-tiap kau mag-ani.
tiap-tiap kau magani magunong kabi si mga lahing yaw long tatutubulan na tiap-tiap tubulan nito wag kau magkatana kawaon mo in jakat magjakat kau magtubiya biya At tinawag kita mag-harvest ka to, kita magsakat. ang pa ka magjakat oh apa ka magjakat na harvest na inyad to bukon niya tulong mo subay marutin inamin alta yan tubihay nin taon niya bukon jawab do ka ingin natianum inatiamon tiap-tiap kau magka-harvest pila-pila na ang pagkaumag pila-pila na in kawaon mo rin dito 10% bihan 10% ikaw. 10%. Amo din pagjakat ita. Ipagjakat. So pamabe mga lahing kato, nalok din lang kabiyaksahan mga tutuburan pa maglahing Nang ita. kulay na bihan to. So di hindi nambihan sin lahing net alam sin tubulan. Amo yan to in kawaan niya 10%. Kawaon na 10% pagjakat. bihan. Na bihan to. Na unsa pangimutang mulong mo pa mga ini tianom mo, ini kaw mga naglugto bihan nagipat kaniya. Nagbubukaw, mag-aayupot kaw kaniya. Iyaon kaw nagdadaka. 5 niya to katanta. Na insya pagyabiya si mga payaon. Ayuputon mo man tubihan, magkuhan ka irrigation bihan, magpaon ka sin tubig, maggasto ka magkatan, nanispulos, Nespulos. tunga sinamin sin na 10%. 10% to. Okay. Bihan. Sa tiap-tiap mag-harvest. Tiap-tiap ang-harvest. Tiap-tiap mag-harvest. Bihan to. Ganito ka to na sinamot. Naibutang sa pa mga hayop, amin pag-unuhan niya, naon sukuran niya, pangumulat si mga nasa hadugay yung wakto yan to. Inya to Babayin nila yung pakuan tayo mga ito. Ilaway tayo mga yan to. Oh. Jakat. Napag-umusig jakat. Saan mo himati na inzakat inabok din ang mga daw taro kung sinisla. Rukun sa Islam, So atin way niya, to dati aon tunay. kaniya kalabyahan. Ah. Sin tiap-tiap hambuk din ng mga nasabutin. Aon kalabyahan. Sabi siya kati ni Kato na lang tayo madagan sinagam Islam. Naman. Namang tao rin tumunay kaniya. Na, Ibu masud na maita na tari kung zakat di Muslim. amo na. Isa kawan si mabilang Muslim kato na. Amo na to. Ibu masud na maita. Natin na di mabilang Muslim sa kaulan ikaw. Magkakaos magjakat ay siya magjakat sa naita. In zakat ini din ha mga rukun sinagam Islam. Iban na sa bili ay ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, piyag buno niya. Then puno niya. Iyan pagkala ito. Isiyo-siyolong niya imam mutasi. Sin ini sa sambahayang iwan sin jakat. At inahiig ding harupon Islam 5. Ipagbuno ko. Ipag. Masyaallah. At ay nagkhalipas siya. Tayo siya nagkaliw siya. Nabiha. Sampay lang timanam na sila. Na. Timarama. Nabiha. Dati huwaton nila yung mga tao nagugulang Ah. Muslim, hamon hindi na magtunay sa zakat. Eto. Na, alhamdulillah, biatin biya mga ini napadyato sing kita. So, in sumuno kanila nga jaka, usin jaka somo Ramadan. Sa mo Ramadan. In somo Ramadan, damikian aun yan kalabihan niya to tatanto kaniya. Amo na in pagpuasa sing kita, katluan adlaw, tiap-tiap rumatong in bulan Ramadan. In ini kalabihan na pula, tanto hadya ha bulan Ramadan, karena di mo mapuasa, wang mo kunda bulan Ramadan. Iwanin ibadat ini tanto sa jaroon. Amuin bang mo tuurun tinggalan hindi hinangunin niyaon, di ka makabayad haon sa lugay mo buhi. Bang tinggal. Bang tuurun mo tinggalan, di ka mamuasa, ini kataan sinumul mo, di mo nakakuan, di mo nakagantian yan. Bihan. Inlag ko lang taga. Inlago sinamin ini tungod pa amin hukuman niyaon, kawajib kayo mo sin tungod pa pagkala sin Sa Ramadan. Ramadan. Iwan isa din kalaguan sinamuin dirihilan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mo rin sa maka halo ka ini Ibadat. iban do ka ini bulan so Doon sa sa bulan Ramadan. doon na bulan Ramadan niya biya so kaniya ring nga mga nasabot ta ini aun kalabyahan niya tanto kaniya wala dito ha kaibanan biya sinamin sa bahayang niyaon na inyaon biya sa pantun mag-unupaw, nag-jajara kaw sinamin paglanok mo sing ginhawabaran mo. Dahil nag-aakad yaw, yung kasutsihan ni Bansin, kataan sin ibadat, bihan. Kasutsihan dahil halawin sin jantong sing kita, mari pa ginpaisan ta, mohon patamungan ta, mohon palugal pag-iibadatan ta, so may siya sutsi. Nasambil palugal pag-iibadatan mo, ba si masjid, di man jari mo na mo ransin, amuin, dahil haram. Ipagkinang mo masjid, nari na tayo mo. Di tayo mag. So, malumnik siya asal. Suway siya malano. Ang long niya min kali siya amwalik. Deng haamin tangtan tutuod. Sutsi siya rin ang mga pangalta niyo. Bang kamo magpahinang mga masjid. So, sampay katuan lang tapagbangon si mga masidin eh. Suwera inamon sin lang ti pagpabangon tamaon. Buwa ding hamin. Buwa ding Usahan halal. sutsi. Eto ka. Di sa manjari lang tamon
Iri kato donation sa mga sila may Oo. yan. Nasa yung mga donation na ito, manjalita tayo maon. Sa sumagawa, way pagkala tas niya ito. Yung kita ito magpatindog sa diya. Kung sa pa main tiyaon nila ito at kaya bukod marayaw sila Sila. sila rin namin yung mga tanggong jawab hato. Kung pagkala. Yung kita way ronda ito yung mga Okay. inibisara kong sing kita. Naamo yan to. So, Ramadan, pag-uwas, mag-night haji pa Baitullahil Haram. Amo na yung hikalima. Kamu na hinap mo sa jawab. Sinabi mo sa Jibril. Jibril alayhi salatu Ang wassalam. Damikyan in tungod papaghaji, kaya tanto sin Allah Ta'ala kato tanuin waktu. Ha? Iba simbulan. Iwan sinbulan niya. Iwan haunuin lugal niya. Iwan ko ano siya tumagna. Ko ano siya matanggos. Diha. Nabangkaw madto. Paamin lugal yaon. Himinang nakausing katan. Tanhinangon mo wajib. Puno-uno na katan. Sumakawa bukon hawak to niya. Lupas kata. Bisa mo yung tunhinang nakata. Inamin hinangon nito. Oh, but yung mga yan, ando kayo, ako na natutuling nga to. But kami ni na to experience na mo si mga bihari. Si mamagahaji. Magkato sila, pag-uusin to himinang, na magbantog na sila hinang nila. Banglaw niya, paghaji dahat taon nini, wayron makaliw ka mo. Like ka. Oh. Para halin nila nila, wala nagkaam. Na, law niya, law ko may tael ko to na, nagkukup kami law niya, way taw-taw kami kamera. Masya Allah. Ibantog nila pagkatuan. Oo. Yung wala nagkaamoy na. Nalong ko yung kapon malangog daw ay sa tuwang sa tuwan Amerika mo si Bukunting Pati naway sa tuwan yung tao. Gaming biyaw nung pa ini makakita pa kauwihan pasal sin nagtatanga na sila si mga inihibutang nila mga tent bihan doon magkon nakakita pa ko tao. Kaso magawa ang mga sila maghinang wayan mo. Dabig kan katol parkala ini lang tamo kinota mas ulyara kula sa magsisek. Ay oo. Atin niya bang magsisek sa susunod tud pa amo. Suway-way taan to. Sa may na sila yung tanggung jawab. Sa mga tao ni merad kanila. Amo na. Mag-guide sila kanila. Amo na. Naggasto lang taling naman hulas sang sa sampay pagkalta. Imaksud magipadat na atin niya nanganul na paamuin nung magamit kanila, mag-guide kanila. Oo. Atin niya makapakugdan sininang nila kung sila nasa. Ang ganay magsisek at so sab sila ng mali. Suway to, di bang suway? Muna sila yung mengat. Apagkala yan. Pagkala yan. So isway to gaya nila marayaw. Mabiyat. Yung mga lang tadyamaan nila, amoy makatudyo, amoy magibadat, pagkaamuhan. Kawayan silang lautala, naway rin namin sunna. Mabiyat. Sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyan, namura-murahan na waktu na to ini. Mataod na hindi nga mga ini mga mursidin yan. Alhamdulillah. Daong tadeng ang mga kaulamaan na kaburuhan. Nalong tayo sila na alhamdulillah makaguide sila. Namura ko man yung mga kaibanan bihan naon waktu. Pasal sin namin maksud dito dugaing mo kon pagkala si paghaji na amo niya to bagbing ito kanila insyaallah subhanahu wa taala amuin na pagkala susungon sabab na magdanting sila sinibadat sintaw wag nga susunod inibadat ko na tayo ma sinangandol na hadya ko kang kuan bihin oo na kaunitan magayas kita rito magdanti sino yung kuanta na amat to na amo yan tulong tayin paghaji aon kalabbiyahan niya tantang tutud kaniya muna-muna hapag hinang kaniya subay mo yan to matilo sa marayaw maingat marayaw ayaw ra isabi maghaji biha namin lang yung mga andol na hadjasay di subay to baran niya maghinang at yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di may kapangandol kan sisiyo sa tasoy siya hati niya tud marayaw. Suway niya hati tud marayaw. At na before siya madto, suway siya mga rumarayaw, mag-ingat tango naman hinangon o si paghaj. Mag-ingat tud siya marayaw. Oo. Naman ting. Di na sila lang tamakuan poyo-poyo amoy gayran-gayan. Tud sa tamo na ba? At niya makahinang sila so ibutang-tang sa mga saikan on waktu bihan na datungan sila kalama. Dito ang mga lokal bihan na isip mag-guide kanila. Wang so pa may mag-guide kanila ito liyamahan na. Nawang nila sa kaingatan na way. Nadidihay niyan ka na sumugatuan ng tingkawaji mas magdudot ilmo. Tiap-tiap Muslim. Atin niya, suway na ito hati hon marayaw. Iyan kakahinang niya. Amoy laway rin hamon ilmo masawa. Kaya hatian niya marayaw. Supaya makaamoy katan sinibadat mahinang niya. Amoy misan way makagayad ka niya. At kala yung ilmo ka niya, kaya hatian niya. Makahinang sa singkanya ka niya. Na mura-murahan mga katautay manguran pagkatuwi ang mga ito na nasabot na to inamin pangasubo panagnaan si Jibril alayhi salatu wassalam pangasubo si namin
in pangasubo niya asal niya kaingatan, biya laway ring hapang Hindu, at niya sambil jari kato hasara sin akamata, amuin mangjari mga subo in labi in panghingat deng hamin iya subo, karena imaksuda supaya siya makakawa pangadji at supaya hinang niya makaamo na in mga yato katantan bukod niya tulong tabi mga ipagbansak sinambok pahambok sa sumakawa na inya to katantan hipang lapay niya in panghati niya matupatay mangut niya kawajiban nito kaniya amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu subay siya ipasampay sabab in tauri magpasampay sin ilmu na law si Rasul mal'un katimul ilmi mal'un in magkakapok sin ilmu dala natun haadlaw akhirat. Yeah. At ini in pagyanong laknat dito amin sumuk na in tao diaon siya hang kalukaliban niya undi minsan siya mga Hindu. Nalalawang na niya undi minsan siya sumagda. Pasaran niya na hadya. Nala natun may tayo sa bulong yung wala mga Hindu. Sampay Nabi sallallahu alaihi wasallam na may tagatuan in tao tagapanghati. Kaya nga tanay ka sa munalan, hari siya magkaywa. Bilang sinabi lang tanay, mga syaitan mo. Syaitan mo. Amo na to. Syaitan mo. Syaitanun akhras. Syaitan akhras. Amo yan. Amo yan. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, balik na to maglingkod. Amoy in pangasubuhi karwa sin Jibril alayhi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon isap kita niyo lang ta, tumagna sinamoy in pangatian na to ikarwa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na pangbiaon kabayan mo bisara din ang mga pagkakli. So alhamdulillah mga palanggan sing kami haramay Islam mamoy masih-masih laung ta jimurjaka sarta timatay mo programa sing kami di Hanidaw Islam Al-Quran wa Sunnah. Alhamdulillah ito natmo na laung tabi mga kapag nalilay marayaw in ding mga hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mashhur pagtawa ko sa hadis Jibril amin hadis sa hawa-hawa yang naan na mo alhamdulillah panagna ng pangaso sin Jibril alayhi salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon ay padihalan sin agama Islam. So riha ini laung tabi mga although nasabot siguro to karasahan nito kataan sa mga to kita on biya mga laung ta bangya to nilayon ta katuan hambuk pahabok inamong rukun sin agama Islam dengan syahadat sampai pahinakusan magkagunan to kita waktu mahaba. Ina to biya mga short tanahadja arakala atin niya di laung tamang katan. So hinang tabi mga laung ta shortcut na katuan na sabab nabang ini laung ta dilayon ta hambok niya panag na para sa may tiap-tiap din mga laung tabi na lambangan at sinamuin rukun sin agama Islam dengan syahada ini nikatan ano sabot mga syarat niya katuan katan. Sin syahada, ang surut sin syahada, amun min asyhadu an la ilaha illallah ang surut niya. Demikian awan maksud sin pagtakon asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Na mga ito nila yung tabok-hambuok na magkaroon ng tawag kumahaba. So insyaAllah asal da mahaba pa yung waktu ta insyaAllah lang ta iprograma ta bagina Allah ta'ala masirang atin niya kawa-kawa lang ta halamang kapito makarawag din mag-meet halamang kapito karon lang tabi mga maapas na magbalik in wala talang tanalilay marayaw insyaAllah kano kapag baka na po ta adlaw rugaing sumakawa biyaong katuan nakaluya mga lang tayo mga sila in alhamdulillah nakaingat sa programa tayo ni Al-Quran wa Sunnah lang takabyasan nila adlaw alwaa kuwas isa katuan kuwas isa iwan sin adlaw sabto biya na sin kuwas asar biya sin adlaw ini na lang tarakala mga next weekend to katuan lang tabi mamagjaga sila na pabiya mga inkita ini magpahati kami hakati no kataan na may labi lupa di marungo programa sin kami kalulong tabi mga aon laung tabi katuan na mahundong programa ta laung ta hasusungon na si mana ini auda replay niya kasama kami laung tabi mga aon hajat pasing kami nakala lang makagawa kita rin sambong katuan na ini kau lutulak kamu terus tidak warai sab demikian na ko sabi mga hajatun kung matulong talim pa sipak hulayad to inshallah pag uwi na mo inshallah taala continue na to dahil na mo inang programa sing kita niyo laung tatang musun na to in kapag tang sing kita niyo diha ini tabi wa diha amin hadis ikarwa ini mahaba ini dakay rayon sing kita niyo inshallah. So alhamdulillah mga palangha Muslim ito na niya mo in waktu sing kita niyo waktu maghrib na hataman na mo di in amo ilaw ta kaptangan sing kami halapal kabyaksahan lapal kaptangan laong tabi mga kasilasa
Mohon pakaniyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari pagkita niyo biya mga long ta magkapagtambol katuan na pangindua kita po Allah subhanahu wa ta'ala wa man pabarakatuh sa Allah na programa sa kita niyo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Also on the authority of Umar, may Allah be pleased with him, he said, one day, while we were sitting with the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, there appeared before us a man whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black. No signs of journeying were to be seen on him, and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him. Resting his knees against his, and placing the palms of his hands on his thighs, he said, O Muhammad, tell me about Islam. The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Islam is to testify that there is no God but Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat,
to fast in Ramadan, and to make the pilgrimage to the house if you are able to do so. He said, "You have spoken rightly." And we were amazed at him, asking him and saying that he had spoken rightly. He said, "Then tell me about Iman." He said, "It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day, and to believe in divine destiny, both the good and the evil thereof." He said, "You have spoken rightly." He said, "Then tell me about Ihsan." He said, "It is to worship Allah as though you are seeing Him, and while you see Him, not yet truly, He sees you." He said, "Then tell me about the hour." He said, "The one questioned about it no better than the questioner." He said, "Then tell me about its signs." He said, "That the slave girl will give birth to her mistress, and that you will see the barefooted, naked, destitute herdsmen competing in constructing lofty buildings." Then he took himself off, and I stayed for a time. Then he said, "O Omar, do you know who the questioner was?" I said, "Allah and His Messenger know best." He said, "It was Gabriel, who came to you to teach you your religion." It was related by Muslim.